Gasu, nagize ngo wagiye mu kazi. Kabiri kangahe mbyuka njya mu kazi? Ntabwo nayemenya kuko ngiye nari nibereye ku ishuri. Nako rero nako nagiyemo nako nigeze njyamo. Se petit frère gushaka kubona bizakubeshaho. Ese grand frère, umva kwirwa umagara hejuru bizakubeshaho. Oya. Ariko ugomba gushaka akazi. Ndabona wewe warakabonye kuko kwirwa uhagara hejuru umuntu umushishikariza gushaka akazi. Ese na akazi? Na akazi da. Simbona ariko wahisemo se. Yewe se ko nyiri muri somage. Yego di. Somage nziza. Namushaka wabitekerezaho. Ibiki? Ibyo ngubwiye. Sha. Dere byacaganga bigahingukira. Nyamara Imanga kumva niyanze no kubona. Nakeka ndi kugusubiza nari kukumva se. Aha. Reka tubyihorera rwose mushiki wawe yagiyeesha. Uri kundangisha se? Oya na nyine nakubazaga. Mbajije iki? Mushiki wawe ari he? Mushiki wawe ari he? Inde. Mushiki wawe ari he? Ibana ngahoze na guri kunyuma. Dekura bene wanyu. Ndagukubita. Dekura. Usi urandikwaza ndagukubitizaho. Mushiki wawe ari hamurezi. Witsakuriza andekura. Kandi witujaza kubipfa wowe nakubonye. Ndagukubita ahubwo yewe ndagukubita ahubwo nubwo mva mu nza. Mva ngiye mbwira hano mushiki wagiye. Mva grafe ndagukubita nubwo uri mukuru cyangwa ndagukubita ntabwo cyakurwana. Nganga wundebere. Ngenda rwana nawe se naguhannye. Tifrema mureke kurwana. Se mwaritse kurwana ubundi muri gupfi. Karumva se? Agaki. Kagasu. Se grafe waritse gutukana. Uretse no kumutuka bugenda namukubita. Gaho se shoki. Bashika isaho cya misiki gacyuzo yasinda. Gasinda makakama insina gatumbo muduri. Ngo iki? Aha ndumva mushoboye da. Ase garafure umunyishije kubera iki? Nuko abonye ko nari nkwishe. Ase garafure. Ubona garatari bwa mukubise. Aha nari kureka abahukubita iyo tuba twegereye ibitako. Ubishatse kuvuga ngo iki? Ari kugukubita. Wosinge. Hari undi uhetse se. Uzabaza ubugabo subutumbi. Mumbabarire rwose ntimwongeye kurwanira aha ngaha. Reka sha uko naga ari ukurwana. Sawa reka tubirebe. Gafre wibuka ko ngwe yari bucura. Reka shaka nagaciri ku mutwe mu gacima kuzi urwara. Ashare ngana nayo ubuso uri kwivugisha. Sawa. Gafre umbabare nuri. Ahubwo ni ukubuta nundege kuri papa. Mbabarire se. Uretse gato. Ikizi. Ntambwe ibarira moka. None ngenge kwibanye. Mga nkuri utazi kubara ikibwana bakubwiye ko cyaba kizi kubara. Ngaho baranarebe. 1 2 3. Navuze ko nta kibwana kibara. Erega nagufasha. Nagusabye ubufasha. Ndibarira. 1 bayitonze utagira ubwoba. 2 ko mutarwana. Bayitonze. 3 Gafre uramwishe. Reka shamuka yaza kuza kubyuka. Ese yahaguruka mwana. Nacyagipfusa umukusi wagira ngo ni Michael Tyson wari ugusuye. Amagaza rya Jessica wa natata kanguka. Hiryo nzisi. Hamagara Sophie urebe. Sophia! 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 You get it? If you don't get it, forget about it. Sophia! Sophia! Gasuku abaye. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Ataramyishe. Yewe baramwisha. Habaye iki habaye iki? Gasuku baramwisha. Baramwishe. Baramwisha. Ese bamwiciye hehe? Hararuguru. Azize iki se? Ntago mbizi. Ariko mana yawe. Gasuku. Ariko mana yawe. Ubuse uko bamwiciye hehe? Hararuguru. Nese azize iki? Ntago mbizi. Ariko ko baramwishe. Ntagahumeka se? Nukuri ntagahumeka. Njyana ino spana mu nzu. Njyanira. Oya nako yigarura ndayicisha umuntu mwishe. Ndayicisha umuntu mwishe mana ndamwica ari mwishe. Situzi twakinaga ndoye bonaga wowe. Kinaga nira bayi cyangwa bayi. Ninde ukoze ibi ngibi? Ni Sharif. Nawe ndaguhanyo. Ariko papa arasinziri. Nyenye. Nta soni. Bashize none. Assalamu alaikum wa alaikum barakatuh. Urimo satanisha.